Adichatz Brabemunde. En le musei su camí antic de Toulouse dinca Limoges, los viatjadors que han remarcat aquest bilot haut de peire bufeire, autoscops persintades de muralles qui es vedeven de lueny pel país. Així, en le musei que hi ha peires per tot, e mei que mei can la lua personalitat propi. Betemza, penen las veiades, los homes que es brembaven de las vieilles peires romanes enterrades e drumiuses, que las retroben 40 anys da lo vestigi d'aquesta vila. Au contra d'aquestes, d'autres peires que són horbives, que pensen e que poden sospirar. D'autres que parlen e que xebiteien en secret, mais així, en s'apressar de la vila, las peires que buhen. Wow. Perché vuole cautare a chiudere? Ecco. N-am păzit că e împliat așa că la vacheră vestiasă. Ei, ai cu ce? Fii acolo. Un pili. Wow, carpe! Tutto, quand même. Cum disait Manouste, petite plouille casse l'ouvert. Tranquille. Te, che hai trovato un'amica, te? E rime grosso che usa, che speri che bat a viene con cao. Vamos, sorti da qui. Che so che è? A lui? A lui? Ne va a pastorare come sai. E la conosci l'storia della peira pegassa che di no? No?